Ya ampun, ini timun kecil banget ya. Udah kecil, keras. Sebesar siapa ya ini timun ya? Makan, lapar. Enak. Mau pakai nasi, nasinya belum masak. Terpaksa gue makan timun doang. Gue mah boro-boro masuk televisi, masuk season TV aja, nenek gue udah bahagia banget. Seneng banget nenek gue pas gue masuk season TV. Mentang-mentang gue masuk season TV, nenek gue bilang, "Cu, kapan lu syuting lagi biar lu masuk season TV?" Gue kan bingung. Gue masuk season TV itu pas waktu gue maling sendal. Nenek gue belum tahu sih ya, pas gue masuk season TV itu waktu gue maling sendal, padahal mah bukan jadi artis. Ada-ada aja, nyemeng-nyemeng timun gue habis nih gara-gara gue ngoceh terus.